wananchi wa Hindi, Bwana Yesu asifiwe. Andũ atatũ aria mahurukire muthenya wa gatatu kiumia githiru thariko-ini itoi cia Alshabab kaunti-ini ya Lamu nimarahurukirio muthenya wa ira gicagi-ini kia Uziwa mwena wa Mpeketoni, ambao kwamba ndugu zetu akiaria mathiko-ini macio ngavana wa kaunti-ino Fahim Twaha nĩaraugire ati thirikari yake nyitanĩire na thirikari nene nĩgathikĩte mitaratra ya gutigirira itoi cia Alshabab ni ciahukio kaimana mwena ucio, na usalama utarudi na Lamu na tukanyage nchi yetu kwa nguvu na raha. Sawa? Hawezi kutuua sote, wanaweza, lakini wao watamalizwa. Twaha ni arereire family cia atatu acio uteithio wa gutigirira matinahatirika ni mathina. Tuhakikishia kwamba haya mambo tunaangalia na very soon mutaona tofauti inshallah. Mweneni wake munini wa gavana Abdul Hakim ni ureti aikari a kaunti yo maikarani na thayu kuona thirikari nene o ndumwe na thirikari ya kaunti nigathikite mitaratara ya gucokereria ugiteri kaunti-ini yo. Girifo chira Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwihaki wa Kamau.